Chelsea, Mama Hanessa, Sasso, Mama Kwaba, Higher Sompa. 93.1 FM and Sompa television. So, baby, I will be way and somewhere a coach Chico Bramaiko Batani Chakri Hinke, our Mamuni among phone Crosua, Mompetrapen and Patrapamagiatum, and Yakekesiania, and there ya in so etigo titru, and Yawa Santamanta Maseno, in so tiguinano, Yakekesiania de Ebremon, Sanadoso, Naposo, and na Enra, and a Mampenida da a John Dramani Mahaman in a e command penida da ko na so e command yako command sadin na man penida da ko for den sembi etonanim Ghana National Association of Teachers they are to ban wanim say ne boshe bia wo sha chechefo no won hwe woni so area entity abato so performance sem for proso che say petrol ni diesel bo okọ filling stations ni bia ahase a e ba ne muso e pegya ne ye bebo akira kwa kobusa sede asem na asie na panyipa ye wono delegate ma no de ma ye Canada Japan so beka se chese ye Canada nkwa ba bia ntoto ayampia emfenti a wontu area so performance sem for dem be command so tepane ne mpotam ne yakwa kobusa de asie ntia yesi adwadifo suku nkwada akyerɛkyerɛfo wo bia aka nsinsemu a ka ntimi nkɔ na ka ntimi ma yɛbɛkɔ tepane ne mankran so na abusuafo yakwa kobusam ara wosam bia si wobono east mantam omeka sai nipa miensa won makwanya nkwanhia amare wosam no se omafiri yɛde mɛkɔ hinema kɔkɔben ɔpani bia ne mfie kɔ nanim kakra no pɛ yɛadehye wɔ mpotam no mo ɛda sɔre ya wasɛ ne ho akɔmfo amomo ho adwiri wo no mo pa afoforo bika we no mo ho yabobo no nyina no de ba somo ne mo ya hye no nsomayen sai ya dem live for Facebook or Sompa 93.1 YouTube no so ya Sompa TV e ma we fi wajo nkyira na senso sue no ene de no obu akwa aso na wo de afa wo de amaye na mmom nsam wa ya kenkan no nyina da sa wo pa bi no wakenkan ya ayano akwa www.sompafmonline.com okwa obenya bi no wakenkan yemfa seda ema Sowers Herbal Clinic yenkwa ne yenkwaje ayaresawate cloud internet nso boawo ama wo internet no atumi agina na so 21st clinic ni wo se da sciatica expert ne wonom Dr. Bill wotana so patapa new site honom a wo yade ne nyina no aduro ne ho express group say yade wo tu kwan ho ntachema bia wo sika nkokam ema ho nkyerɛw afa wunya mezo anasa 5G na wo bogu boa eno so beboa wo pa ekwa no sa no ya Tabita clinic kwana kwa hwe wapomden mo bia na yade bi ena asie wo afa 3 equal capsules koko masete duro no eno so wadwama so ya yeton bie na busua Sompa sika promotion no egusu a ya ekoso ya bom nkaye sa ya bo star 256 star 3 hash wo bo a so anhwa na onya kyedie bochu ede afrim wani nyimako ya won maso ya sene a ya de awia pronto bakase ebo eba besom na asomfo ne mienu pe akosia ajewa akode boaten enemedi mene nana ya bo malibia boga ensemi abza for yam form nhyase mfamfiri mampani da John Ajokum de wokofo na tena ye sene ye mo sem no na akosia da wia na bama wotri modenfo a wada ne kontronko wi oda mansan komo osisifo patapafo oni ne di agora ode ne nsa dutu ne opetebre ne ope ede ne nsa nwunwuno ekoto mampani da akofo ne ho kane ma me Teresa akofo so a abza for se ne mo kase kese abusua no afri na no kwasia dan de besi na de kisi supon na ehne wo no mo sa na afri brother no eba na abusua no eye nhyehyeye se ja obi bia opeso oba abusua no na so ede dobebo dom ebe chichi abusua no rebia no wo ma aye ntotoye abie kwamato ho no mo a obi bia betimi ababa mpani da akofo ne na so na ja omode odo aba bebo dom enra na abrewa yi pema kwamu a mampani da John Dramani Mahama gonja de sekonkro otejakta nwoma so pro soro wede ene ne dom ekoma mampani da akofo ne na so ewo eyenifia ewo poemantam peduase ekocheche ne re ekoma ne yakoma mampani da John Dramani Mahama wo kono nyo nonko na ekoye maami a afie atwemu abato a yekokoto ye na oyetua pamo ede mampani da John Dramani Mahama Professor Jena no Poko Ajman na okano ho National Chairman demand this amanyuku no Yera Johnson esiedu nketia na onososo eka ho Alhaji Mahama Idrisu na onososo eka ho na Kane Chief of Staff Yera Julius Debra na onososo eka ho bi Mami Villari Soya soso no ye Chief of Staff abedi echire na mpenida da John Dramani Mahama penso womo enyina aka mpenida da John Dramani Mahama ho eno mo ene ne koma mpenida da kofofi edi odokobo dom kwacheche ne re koma ne yakokose ne den if is a frequency ada ne badie na kese be ma ye mre
mampende da akofo bonani a na akwakọ ye ne suo nko a eno nti ne ho bekwakọ hia emfa ho ene amanyosam tete a tete wo no mu no mampende da John Dramani Mahama kire se ye nyina ye funu kromu ade na de kese a ato oluma ene no wontimi ntena se eno nti ene ma otutu nanamo a obafie so ba be chia oluma. My wife Lordina and myself and the entire NDC party, we visited our elder brother, our uncle, elder statesman of the nation, to pay our condolences for the passing of our mother. We heard it in the wind, but as our tradition indicates, you don't assume that it's true until it has been confirmed. Unfortunately, our worst fears have been confirmed. And so, on behalf of all of us, we want to extend our condolences to the family and say how we are saddened by this event. She was a very respected person, very dignified woman, and when she was First Lady, we all called her Mother of the Nation. And so, if God has called the Mother of the Nation, fortunately we still have our father. And so we came to just come and let the family know that in this time of grief and distress, it is not you alone who are feeling the pain. It is the whole nation. All of us are united in expressing our condolences to the family. Abusianti weye mampeni da John Dramani Mahama gonja de sekonkro watija tanguma so pre osoro wedie ne yete ne nka no edomo a odi ene mo de ko mampeni da John ajekum de wo kofo abnada pa ba sente apega ene de sekonkro ne fia ewo eye epoe mantemo peduase kocheche no re koma ne yakọ na okache ne se ewom se ono na de ato nani de na so ye ma meteriza kofo a ene ofrantuma ne tintimu no yo mamu ne nyina edia na kese ye totu ye ni a abrewatia na ne ye benno ema otu yemfo eno achie mampani da akofo so eda omampani da John Dramani Mahama sepa se eja emfa oni amanyosem nyina achire no wotutu anamo no de do ababebodum no hye ne bose eye no ho ntotu ye ene nhihye bia omu ye bia no omo ede betunanim na ebenudu hono a se ne oye ni omo enyina kabom na abrewatia omo akra na chifefefe. When you've lived well in society and your turn comes, society gathers around to sort of bid you a farewell. And I'm so touched, so honored that in spite of our different political outlooks, her pattern has brought us together. So thank you for coming in your numbers to mourn. And when the family has set the timetable, we'll take it as our duty to inform the President and the entire team. Abzafonti weye mampeni da John ajekum de wo kofo so ene yete ne nka nti enra mampeni da John Dramani Mahama ne dom kwa womo ekoye ekocheche ne rena na ono so eda wono ase no ayase ba man sunsu ye rei wontumi kra nyankropon wonom emwa no na wama gana mo se obi beye loyani na sini dokotani anasemponsem twere ni mampanyini a Safori nyina fani pakuo binsam ya wamo eya chechefo enam sunti Ghana baya na safi bia obeyi diasi ho ye bebo chechefo abaso ye bekanfo wonom atontom wonom na ya kire wonom sede omo ye de mo man no oman Ghana ye ni so pa enam so ama 2023 Ghana Teachers Prize ekoso ewo takrade ya sebra ya kase kura no dwumadie no guso ada ya edi ahimu eno na Ghana National Association of Teachers achechefo nkabo ko bako president ya wodi animu Dr. Isaac Owusodi atoma mpanyinim achesa wonmo sre no sa achechefo betimi akonko wonmo nim na wonmo nya opepa achera nkoda no ade a aya ne mpempi no ane gina ban ya wote akonya so ne bosha obehye wonom ene sane obesi bi ade bosha no so de afa na aba wo betena akonya so kro mo nkenkan kra nko wonmo nim no aba na hye wonmo bobese wo hanie ne nyina mu no wo hya sebe ye obedi so na akwakwa eboache bidin ena no kra nkonyasie ya omne aban no kosi ye no wo hye wonmo bose ye nuanom asabi mpradua sen wo mu okro nketo mu a
one more chere mo fa na de no obehwe na allowance nketo abi won ma won mo sa tumi aka ebi so kra bo on ma teacher housing scheme eno so kra obehwe sa cheche fon sa betumi aka ne nyina na ya kwakwa ehwebu ada ye hu sikasem no eya ya mansotwe enti omo sere ma panyu na ado se ansa na won fra konya so no won so obetua cheche fo ka anya sa de na enyo obi na kuma ntwio a cheche fo tu kwan ya na ewodi efrintia is celebrated as the World Teachers Day. It is a day on which education is assessed worldwide and a look taken at the issues of teachers and strategies to address them outlined. In fact, teachers are also appreciated for their exceptional display of competencies and contributions to the advancement of the human resource growth of countries by the product they turn out from the schools, colleges of education, universities, and other tertiary institutions. Your Excellency, historically, October 5 is a product of UNESCO ILO recommendations of 1966, which set forth the rights and responsibilities of teachers, the international standard of their training, recruitment, employment, and working condition. The National Best Teacher Award in October 1994 by the Ministry of Education, then under the leadership of the late Mr. Harris Sawyer, to recognize and reward the country's hard-working teachers. This year's World Teachers Day theme, which has been adopted by the Ghana Teacher Prize, is the teachers we need and the education we want. The global imperative to reverse the teacher shortage is apt. And here let me recognize our positive deviance, Professor Bikrai, who 3 days ago gave us a solution to the theme. That, Your Excellency, to reverse teacher shortages in Ghana, give Ghanaian teachers more money. If you give us more money, we will not go anywhere. We will stay. Ani na o ma yasika bocho se ya funu ma. Anya de yebekọ bia yebetena Ghana na yahwe adidwumaka makpa. Wei aye president Adema Ghana National Association of Teachers Dr. Isaac Owusu. Abza for yanko mano so ne openi Samson ade enkudi enkomo o Chamber of Petroleum Consumers ya abza for oye research fellow honomo and ope da sorry ya de yehu any southwani for filling stations in mu a and ye say ye girl say ye Total say ye Shell any filling stations are do nyina no ase kakra ye petrol ene ye diesel wayere bo no pegya na pegya ne mu yebusa se ede asem enasie ye ne openi Samson ade ni hu nkomo na eja onfa yen enkusku kakra openi ye mu ha mu akwaba ebekuma se o mejimedi se o hu ye Eradi adom yeso se ho ye pa ne ebusa ne sa no pe ye da sore ya ye ko hu se ye petrol ne ye diesel oyere boyi pegya ne mu na amanfo busa se na de asem na asie ni I some I enter a tier for years. But the first pricing window for the month of October no and assassin. Now that year you better put to me by 1 and I say this is 1%. Now this is why there 2.5%. Now the Amana and Wama cry say a year OMT is not a station for no. I say about said the Benassia was way there. A idea into Muna and and now say competition I will have more because of the deregulation, you know, and about the start 1% you are not ever change. Now I know that's sorry it was a stations you know absolutely and Amana and Waka. Enka yemfa ne senka prices no ene bia ye de ba beto to ye dollar no kra ne sidi na kensie no a esie no a na enka bia enke ni kwan se enke hu se ntumu bi ba na ntumu de hu se eba ene de mra kwan mu na ntumu ne ba because a German so no e bona pega ne mu kakra wo honom na eye ye sidi so ho de na akofam kakra na ntumu ne eba no na eye station for no ye so we de I tell you, I can we don't come out of a bubble.
na ka say etaba bi ma na ka obodo ma consumers abogbo hia nti na ye head say ebo no gina bi egina nka empidal mo kosoro na eno na da so ya ka say enyo mu nyina ba sisi bi no atom bi ma ye won akra na se ade ba akoso so aya hye ne nso ye se ebia ye mo filling station bi edin ana se bia oye marketing company bi edin but okwa obo so obi de ebia petrol eje eye 13 cedis ebia be 49 pesos. Ya won say other filling stations be so no ebi de je 11 cedis 99 pesos ebi de je 12 cedis 49 pesos e de na ma na akwa sa ebi buya na ana se ebi pemfaso pintina omo de e kosoro ana ebi de papa chebi cheche mu kakro pani samson ade the regulation na ye no actually say eye eto ahodo na da so no yi abande nyina wia eye especially so kitwa na eba bo hono no and na ebi mu so asamu de mu edi biama consumers no mafa fana abia acho bo ho ebi so acho mu de mbe miensa ebi so acho mu de mbe 9 nti na hu say ebi price so do kan ebi 11 ebi 13 ebi 12 no yes ebi petrol anaso mo diesel eye papa eche ebi meboa o da bi nyina e papa back emphasis no na ebi mo mo fa so no de no o ma chemu because of mo customers nti o mo edi amom na we de petrol boy yemfiri ho kakra no pay ye tete say free we kra de na wotwe na ye tete ye se company be de torrent ko a wo mo ene tofo ebebe kan mo tamabomu na omadi dwuma oyiri yetimi ano abia me nya petrol ni diesel ene ade de afiri mu na eno ne kobasa ne so mo kabom so mo starte so mo no a crude oil no wo Ghana ebetima ma ebi ebo no eso atia na ebenya nsunsanso ewo ebo no so ana o say omo ejuma no ama to a akopom no o masa peda to ama ka to ejina na so dia ka babua ama eye fango no ebo no aboma ya because the two eye fango no ha se wie ya ye crude no after na ko na me wonya petrol wonya diesel aviation fuel kerosene naphthalene ene de nka ho nyina afiri na eno na tema oya refinery na nka nan ma ye no eye ntibia eno no ase nti bisherifa eye shepu kwa mono ne yatua sepuleka in dollars na amano no so ye call kan wo kan wo ma sepuleka in dollars ato e dia ba ata fa shape nti sa e kan nyina no e be ka ho a na ma ebo no cost the fact export price no nti kanka ye na ne na ha se ya dia nka shepu ka ye $2 e de for eba ni nyina no nka e ma so sa e na ye na na ha so a ye distribute no e ti ni be ye nka dollar ne cost ro kwa yemfahum na Toronto for edumadi ombedi no enesa omoba ye fu ayeto se amato aye aduma omoba hwe na makra kwa hono ama to edumadi no akọ nanim kakra de but aye tibia asaya ye friend them aye fluid aye catalytic cracker no eno no emo ema na ye ho aduma eno so na asaya mato into be na me na sa tibia no the last time I signed was 2002 and then you boka $250 million. And this time you didn't say around there $600 million to $800 million. And I did media here. Now so for your move you almost customer would be now $300 million. And to me society you know and me I adjust my Engineer just say Torrent ko ikra wo mo be kra bia eni da so se bia ne kire ya no o mo ba be ye adwuma ma ama petrol ni diesel bo na kofom no ye nse dan hu ni service o ka se engineer just say self die no eni ho no mo a o mo ntimi nya adwuma bia kase bia won da bia eni ho no ma ntimi nya adwuma kase eye fam kete bi ni betima na me a eno no emboa na ya tanks no be hwe ebia ekofa fango ne ba na yetimi nya kan si media gum na ankwankra be fa ebia akokotom but that dey na dey na ne bia eno no omusika no a obode ba no entimi NCC strategy no na Torrent ko fo no so wonti se bia ejo musika ne dey suade sa brabo dey akwakoye bosia bo modern empire bo onti se bia omo kwakobo bosia be dey akwakoto afidie ne bi omo ko free bia ba na bia e kire omo ye adwuma no omo nya musika omo dey akwakotua onti bibia sa on ushe eye jumedia mudina se o be fast eye bibite ya ye she eye o tikase mo no nkra kase me de aba obosia enti sika na mo pe ene o mo tikase me wo no
Omoka so mo de kwade bosia di ababe ya saa bosia bo no omo munya di se bia e aban anase obi na betimi ammo mo de san say insurance guarantee na say demand guarantee betimi e dia ye enu so omunya bi yo Obanian ye awiami na wase na ye de ani bedin nsem na chi bibia ni na kire ye so e besa so aba ona so bi da se pa ene wada je awiai for Penny Samson na den ye ne kokodin komono do wani kire Chamber of Petroleum Consumers ya or ye senior research fellow e wo honum Petroleum Chemical Workers Union Wama ba monte so ba be kas tema oil refinery na wo salo ensamaranku enioma ekoso e wo hono na busua enya asem keto ne nyina da ya say board of directors na won mo down no say betimi atoto nioma wo hono wo mu ntwa tawu wo mo nya hwehwe di wo mo ya ne say won mo tena se bosomeso a ye twia won mo ka sa ba pa na ekwa na wo mo nya wo madwon say won mo boa ama fufuro bi aba ba kan ho sane yebeye na sa tema oil refinery no ebetimi asori agena ne naso na national chairman de makuyi oro Bernard Owusu wana Sompa ka sia di nkoma church nsam no amu na wacha sansam ha na agya wono wa wakasa konfo se ko saa nneoma we nyina ye nsam a ekoso e wo hono mu a obi antumi nka na worom tetete ho saa no mu de wo ma no ye wo mu meka ento mu fa fidi kase esu aka ma manfo no mate saa tamayo refinery no egukura nneoma nkoyi asami nam so ama senior staff adematema oil refinery oro Jojo Kumsina na no pay wade ahye bi adwumadie so ono man hene edinkomo Ocean Sanya in Semna Apostle, Sema Energy and Processing Limited. A Yumako Corner, first Naya friend Torenco. A Yumako Corner, not first Naya friend Desma Capita. A Yumako Corner, first Naya friend Bay Bridge. Now the who and some Omachumano, not the only two playing for any man. Board of directors a day, you may know, someone on my say Kowe. Into who from Sonako Castro Manos, okay, I say it, I am playing. Desma Capital BMT prayer Bay Bridge. Now almost on Munkata, now we say the Papona and Satia. Adewe, and we're Paramo Peter okay. Yata by Bay Bridge BMT, Eddie Torenco. And then, yet sorry, Torenco no other Ababe, Sema Energy and Processing Limited. Ejima Konoa, and they are normal to tell Mopobre, Nemo. Acquire almost omni Tamari Fire yet, man. Acquire M1 Tamari Fire no, na M1 on my Ghana. So when you enter my car, any Kutu family, dream will be a Essencia, almost in my code, Efa and Kofokume be a Yajma on Mono, not only and Tika, Esso of Numusen and Samoa Air Coso, our Omukate Moa and Yano, Obiabe Cananoa, na Yomo Peso Moyano, Omoye. Omo ni tamari panari. Omo nyam beti tamari panari. Omo buabu munkrata. Omo sosiya ni se. Abai empa tamari panari. Empa show monster enfie ensia. Na abai enchi ni wonko pe bebi ntina. Na omo mbepa tamari panari. Empa nyanya omo pe enfie ensia. Enti omo pota eni. Omo nyam bai. Nemo eye omo abai na pa omo so omo beya board of directors no. Sa koya na echa omo akoti sa company ya. Omo pese omo digi omo ni enya na omuga fa tamari refinery edi yenya omu ankasa omu eno chi no oro kwadwo poku safo no bana nyina ma hoden won sam so wabene mu ono so kasa chechinsimu. Refining has been a going concern for government. So there's a group of people just before IMC, the Interim Management Committee in Koyeno, they asked for what is called expression of interest. A few companies came to express interest. It be by so but also a guarantee because guarantee no need be used so the crude number. The crude ni balance the refining a year be free guarantee in all sort of proposals. But there was one group of guys, almost investors. They are more like an investment bankers. Okay. They came and said they have a partnership with other people. They want to take the place for 6 years. And when they take the place for 6 years now, Tema oil refinery costing now. Last week, so we can a car. Tema oil refinery edit. Now every month biano electricity coming to India. Last time I bought no near Chomokanium, na Kanyeni ho. Now Tema oil refinery need a Juma pa.
For the last 3 years, I almost refining Bibia. No, that is their core mandate. No, workers say, oh, you know, you chiomoka. Adintra. And to workers ni be. Sans some radio, TV, Sunina, Morteno. Workers ni be adjuning bonino. They don't want to work. They just want to collect salaries. They don't want to work. Now I'll get there. So I buy any in conform of the proposal I buy. All the proposals received, government feels is the best in the short to medium term. 6 years now. Within the short time, yen farmer womo. Almost the crude oil nebeba. Refining. They will pay all the bills every month for Tema Oil Refinery. Empono at the beginning of every month, Biano, they will pay a rental. Which is $1 million. Yes, to government, right? Until after paying all government the debts, almost net almost taxes, electricity, water, this company is prepared to pay all that. Then they will pay a rental to government on the monthly basis. Now, the beautiful thing about whether these guys can do it or not is that every commitment they will do this commitment beginning of the month. And Tinipa say, "What dear family, me the crude beba, make your way. And yes, me be na bosumi aso me tua akadabi. Beginning of month, me tua oka." So the company, look, the agreement said, they will use what is called a special purpose vehicle, SPV. Yeah. Decimal is the name of the company or more approachee government. Okay. It didn't say at the end of the day, no one sign agreement now, almost the decimal and they be. They are going to create a special purpose vehicle to sign the agreement. So at the time when they were going to now do the home bansem kakra, Torrentco was the SPV that they had formed. Okay. That is the special purpose vehicle. Okay. And Nanko they Torrentco crowd here certificate yes I say. But Torrentco is still there. But the company now says the refining has been a good. I was on a turn and carry your or quadruple kunsa for no. A banana Mawadima wa Benimun and near Cosso Tama or your friend, no churchy. I was your fire from free Tama Wire refinery Honomo and I am from Cosica Sumner and Tutiamo, Mobaka Sen and Soa. And this in Raswaja for ye yetida or Mayemo, said Doctor and Statoka Menades and Abidi Chefum Yunua, almost sure my God is Sika Sumner and Tutio, Bank of Ghana or Modano, or Monpenetum Penunua Bia, or one former Juman Tuorum, some man fan to Oswa, Mampenin and Arudanko for the Nina to me. Ghana Mamra Constitution. Man so na onyi se awura no mo me ense ye di e so ma mo man no so mo sesa Ghana sika edi kodi dwa na wi ase be 60 billion Ghana cedis wo mo se no ne ka ya ba obi antimi nso mo da chede wo mo ndi sim na sejafo no ntena se entwitwi wo mo ne te se ne mpanimfo binom atwitwi wo mo ne wo mamu na che se demonstration de na se wo ne nse se ye ka kire wo na mo ye demo no a edi ko wi Bank of Ghana mpanimfo aboboa no mo duru ho no mo a opani agya wo chimanfo hwe wo mo so Bank of Ghana ene suma no say enkrata akro no a endi simrase dwafo no de ba no womra na omagi na endi simrase dwafo emu no ya kutukum omso omatiko apai ye no ane say na amene say ye mrase dwafo mu ye bibi na nye ne ye ba betwuma dwuna si so ne ye de krata bremu a manya pani bia nsoma na mana magi krata no say pani a wo chiman wona eba baji krata no ena che so mo keka bia na ene papa emre bi atwamo Bank of Ghana na odano to asoa de beye kane finance minister no ne adeadea Dr. Kwabnado Ford ya tudwa se saade na Bank of Ghana mpenimfo ye no wono ma nya de o manfo bo ene oni die a mamra sebejafo no ewom sensem a ebia mamra sebejafo no eka no enyamo de ensine mutirimo de na so na nya ne kwa so no semusoma wo chiman so no ene mra emeje enkrata kro no a na mamra sebejafo no ede ebrem no. Parliament is a very powerful institution. Parliament can order the governor. They can order the Minister of Finance. When I was the Minister of Finance, I'm going there every year to present the budget on behalf of my president. And as soon as I put the document down, I'll be in their hands. Parliament could say, look, go back and tell your president, we will not allow him to spend more than 80% of this. They have the power to say so. I was expecting that the secretary and the team will be there to receive the minority because the secretary is the face of the bank. And the secretary would have explained to them, I'm here to receive this on behalf of the governors. I'm the secretary.
That's our tradition. So that would have calmed them down. But for them to meet head of a security, a petition is what? A formal written request asking you to do something. So how do you bring in head of security to deal with the communication issue? I was your phone to where I Dr. Kwabnado for maybe a chemu na odo my Ghana sika krabi about time Bank of Ghana not to aswa ebeye kaneswa for no he sika 722 so na nu yakra no NDC president Winston Semi wako pribi and watch say Bank of Ghana for enemra se phone ni ye kra lawyer Rof Japan wano aye panyipa ya legal team Adama Yera Canada Japan or di one manimu. Now what Chiramosa, one Mahasia, one Matan Samanano, Yera better than she was Yakochama won to me, and Central French Shamudia or Frek can some bron, some soir. Emma Biba Fire Canada Japan, hono, a one more dear, one more back now one much room. Now Chira one Baba Chiram, Yano Cheresa Yera Canada in Quajana Babia, any dear Rachama won to me at him. It is a press conference and no, yeah, no. Workers as Yera Kennedy. Kana ho asema so threaten na wobema aposif watching de kaka ho no wo mu hunye wo mu sa sede owura no wokeka no no ebiem ananse kura pro won mo san so tete sense ntwofo hia mudie ne mo no woka bibi arefa amer swale ho sai Yera kana di anim hu bi ne de kaka ho won se no kura bi anim won hwe no wangeka ankọ ba bia wontumi enso asem no sense asem ete sa no uni adanse ya wontumi nka ezi onim no oni adanse ya won hwe na wanka no wachina bi na samba ho a wa mama toto ampapa so. For the first time, to me, also only Bemo Kumasi, also be issue police and me at you. Now, the Dika Uti and smart kind maybe Martina say analyze me, who be a threat you. It is a COVID to me, or press conference, now COVID me up what Santimani Ghana for. Now, a particular Badia or make it threatening. As some more can say, see the piece, see, I threat because I'm going to me not admit this all on Tigoff. Indeed, the word threatening, it is possible, say, if you are on Tias, and I'm one of my channel so. We shall have you. Nothing called so when to me and cannot we know the kind idea. I mean, them think I'm more because me TV that's to me. I can say, or no, it's me threatening. Or no, to me book MP Bonasun, Chief Ushamanqua, somebody kaya. Obono, physical assault. I think you're chin on a number, the boy. No, or no answer sooner. Or Sunday, to gather the court. To be this to gather them. You can't smile. And yet, Kumasi decision about and say in the heat of political campaign, and nobody be to be classified or infringing on the rights. It's one a preposterous for no to come to say, a lady or no to me, Casse, or be threatening, or be police. You have got on to me state categorically, and some more kind of baby are threatening free by. In the end, Mrs. The no man out to me no sin the cashier. It's the government for the Mugu. I was yana asa no campaign team de ma Yera Canada Japan. Wamoso so akasai I was Santamantemu a Yera Bernard and Chibusia Kwano. I said you will be us here China. And they want to mean as Chino. A free say a TMPP party, and this a party chairman be our boss sitting MP as soon. This is a chairman want to me. You Collins. Well born Sutro as on the street of Kumasi will be a chino. Yes. Koso Bachobi. On continue here. Wakasa was say ameswali wuntino your candidate no e can be obechino ameswali wo no why no also hu do ku ameswali police Ghana police service council when e da no and it is a police investigation in area. One of the bedano. And it is a Bobia Oku Ameswali, Uncle Vice President. Yes, don't go to now. I was young about any rano compared to the Ma Yera Canada Japan. Woman ya te woman king. How's your fire to us so now young from Flaman, your seminamona, young from command cranso, and netepa, and potemodemo, isuya to yao, of the four and yet TSL when each man cranso, tepanin and potemodemo.
usuo yiri ama etwi e de afa nsamso bridge bia eno na kwantufo adwumayefo achechefo school nkoda eja ombekọ aba sa bridge ya no monam so etwi afa so mase eno mo kasei nipa ne bintimi nkọ enempese wonomo aba ifri eno anadwo de suom e de besia no paya ewiemu tete ye nsuo guso a etoi abusiafo amanfo ntimi nkọ no maba sa o kan ho we TV so Sompa television anase bia wo de TV mail na social media no so na obetimi aba no aba behwe bia o ko Facebook wa ha Sompa 93.1 FM and YouTube Sompa TV na abusiafo behwe wani so ade amanfo na aka nsuo na jasa no articulator ne amanfo moto abobo yanom ne ade omuntimi nkọ na mpese wonum aba na adehia binumu a na omaka nsuo na ja omuntimi nkọ na mpese wonum aba no omo ede nsem kakra etu yenim na yenti wunum Mididi Ali Muhammad no wanyina su na mabedu abu mu ha no mentimi twa ma nyina su nsuo Yesu ketewa kra me hu bi kra da ti se ho wo me de me hu nsuo ayiri se da ento ya ka su ja akwantufo egu nsuo ja na ye akwantufo ketewa kra enti mpanifo no hwe no mu ma bridge no ma ye na ye sa dia ato se ka won na dia ndi obi antimi nko bi ba bia bi nsuo ne dia fa kwan no enipa je che ni animu wo ma ye ko dwan ne ye ko afomu ye ko pa bibi abra ye mede ye nyina ya ka akire eti kwan ne de asai bridge ne nyente meboye ye hia mo nwa no meboye ye kuro mutapa nsuo ne bridge no asai yira fa kwan ne nyina wo ma ka eja ya wo munya kwan manti ye sra ban se wo mu maye kwan bridge ne maye e se de huna mane wotepa ha bidin ade ya o manu misitepa se sa nsuo ya ayiri ewo ye ha ebu no achepa 1968 na asem no esi ewa ase eti se de bia se de adenasi aye hu kra se 68 no ntimi se aban mu panimfo se bridge no eswa papa nti umra no meboa yen ewo tepa ye kodua mu ha se so se de enema bi si ko no abobo ya bi kra de se kra de ye hunu ba bi a apeya no kra de na kwakoto nti se aban mu panimfo DC mfo se umma meboa yen ewo tepa memu ha Abusia fonti wey adova for teacher for kwantufo adwadifo a womo aka nsuo na je womo ntimi nkọ na mpeso matimi abana yete se no mode womo nsama atu yenim na yenkọ ama no so yekotie besia for to yen kradi fra hafo ene ne mpotamu eye beneza wusu ansane yenko bisa se ade echi yeyi na ade echi ye kura still nsuo egusu toyi atwetwe kakra na eben ma hen Nigamo ga mejoso nsuo na tima atwetwe kakra Dati Lydia Moga said wadi ka ede asem atuja no sa pepepe NTM enra enwena ensui esate eyi ni pia etimi afa enkrofo dem na afensu so no ejapade pina o matimi asre e won potamati a na se de na o manfo ne ebo amane no sa pepepe netie ukopiemu kuro a ebe tepa a wodi ru tepa kuro mu e ya de se kuro no obi kuro kwanta wo mu nyina bebre na ekodane etukofo a wo mutimi ekoda nkofo ho so a na kwakọ ya metisem pa saa so na eno enyumre so mankan so fo a wo mu so ebe mankan na nkasa na ya de se wo mu hutire mpa sa se ensuo no etimi eyiri fa nkofo dem asese amono kase no wo manfo na no mu etiti ensuo na no Pina ne tufiri wo dem eno anaje no na no pay na wo mu so etimi ko ya wo mutimi ko tiesie dem wo kasa e hwe nsuo ne firi wo anokwase ensuo ne de mankan so etimi atwetwe atese enya asem keto a aba fom pa ama sese no akwantufo a wo mu etwefiri bepo so eba bepie mu e wo mankan so de wo mutimi ekọ ukopie mu o saa odi kro nkwanta e de kotepa ne de a sese amno kasa de ensuo no gusu a nam ko ni ma kese enya asem keto akora sese a me sa kasa kura no ensuo asa man ho no so emu na pa kese enya asem keto a se esato biemu dia obanfo pina ya de se wo mu entra ba bi ye kura asase sese amno kasa etikwa friends Libya boga ensuo de gusu a to atese wo manfo bi no a wo mu mpotem afi no e dia de srede to penifo de nim se
Sesia no de ewie du se manfo a wo motiti be nso na fe so mo nso ededa de mo nkrom no empanifo enye bi mo a se de na manfo bi mo kasa edi adesede to na gbofo anim no se na mo national director tepa ene ofrie eti wo manfo esu frɛ ne pa se ensu ofo wo mu pa to omra wo mu wa eti sesia mo no kasa de ensu no de wo bepie mo man kan so de a akeke kaka na ensu so no woko pie mo tepa a woko obi ko nkwanta dia ensu lugusu a nam nkofo afiem na afem so kwan mu a akwakọ ya ahomete sempa dia omafo na wuni ma ahomete semba akọ so ewo mu kra ne se obi abu awuro na obi nso nkwa mu aye hwampa age se nya asen to a wo mu ntimi nkanso no ye wo mranti akantiri nka bia wo mu so abegina nso na ano a wo mu fa no mu du kanso na ebi mu je 20 ebi mu je 10 aya de sa akwakọ ya ahomete sem wo tepa ne monte so a wɔbanfo pii na ani abra wɔn de adesɛde ɛto mpanimfoɔ nim sɛ wɔn wɔn na ataama ɛhye. Eben die kire na bibia ne yɛbɛsa so aba wo nkyɛ bi yɛda se pa abusuafo yɛnua Ebeneza osu ansa ɛna yɛkɔ ne nkyɛn ɛwɔ afa no ɛne ne mpatam. Awusaya kwa wo no so na yakwa akodi nkɔmɔ ne yɛtete afiri Bono East mantam watabubu empotam wɔn mo kyerɛ mu sɛ Toyota pickup bi nipa miensa ena na timuo enwe mu kyerem se shankani no firi ne kwan mu ekokodi ba be foforo saa ena kowi akire so na kwa kwanya nkwanhia nipa miensa no kojo to ba bia won mo dana busua ayode pa ya sebre won mo nka atiasefo ho biem ye bomodin ase yansa beka zigbi ewa homa no so na ye no adi enkomo sanse enura fiti enura de ba no miamia wodo bu won mo nsuo to pa ntipasa so yi edeka ho zigbi ma hai ya ba me jusu o ho ya de nyame adumo me nuaba ya da nyame ase boye mu ayara ho sami we about the one kire mu atebubu ante abatum peso so a kura ebe atebubu a already di biabone number 1 enu a anyumre ya ntia samude Chinese company a omoye biabone fakosi kwan enu a omo ka ni design a registration number ni GT 2250 sin eba dina ni temu atebubu ha sa dan akọ fakosi edu biabone number 1 Tika no do the one school phobia almost no a omoba ati bukuri amha ese ato omo kuma hodin di awroso ejina driver ni se nka onu momo na on for figure honom enko awroso na driver ni no efigure abone eko na speed ewum ayese nkran bi su wo dua bone su mu an so ne din edi nwum a no mo ejarum ti driver ni hu nkra no mo dwan wo yese wo sigu nkra no enti wo tu ne sa ko ha tu ko ha eno an se ka no dani ya enum nsu yi mo obubu bridge edani ne mu agu nyom nsu yi mo nika sei enu a obepie mo atebubu diabone a nkra no mo gina driver ne fu ye mo ye nipa miensa a mo didi na disui ye dika Nabila Joseph anyam fisiano edu enkron yatoso na pili Joseph ono so anyam edu enkron ne disu wenya dieme ono so anyam fisiano eduano baako omo nyina animu wa kojoto omo atu na mo nsiado yaba ni so anedin edi set owusu edi mfisiano eduanan esia ono so opra omo yedi pa wasam na wo kan wadaroma kyereme hamu yie kakra driver no na wo saving kra no ene okokọ ball ensuo no mu saa no na asa nkoda ne mom ena na edware wo nsuo no de kọ ball nkra no ensuo no mu saa na driver ni saving kra no ti o saving kra no na wo di omo ana wa to omo fi biabo no me di kwa ro so no ekọhwe omo gu nsuo no mu a ene mu wa me ni aba omo to ana na mo wentia do enya nkra ne mom na afiri mu no meboa da bi omo de mo anfi na ndo try say o save omo nti wo save omo no na ekọhwe no gu nsuo no mu ho eti saa bra na nkra ne di agro wo kwan nim na omo dware wo kwan mu nsuo no mu na nkra no wai also what I say nkra no wai nkra no na omo fi duabone a omo dware wo nsuo no mu edi ba duabone de enwa nti na nkra no fi duabone number 1 ho no ma na omo dware nsuo no mu nti omo de omo ho anka kura na emo omo a
driver ni fa omo free dua bone ho no di kwa oro so no omo miesa na eto na mo nsia do every dua bone ekọ nsuo no mu na ho kwa ne ye kama kwa ne ye ene ho so sai chapters into na o ti aja no so a book ef na no nkwa no so ejare nso mo nto tra se o si wo mo ana na shankani no way aja mi ka so da tebubu aban arisa bia na so onu de wanwu bi ne mo won a ofa wo mo no wani de wanwu na mo ofa mo no onu mi esa nyina eto na mo so nti mo nyina so ye ma ya samu na sasia no na pomodin na tesaya nkasa sasa wo hwe won mo a wo yeyi wo mo video no se ne yeyi nipa Africa ni mu no a utim se enkwanhia na no odin dɔre ni na nkasa na pomodin tesaya enti ntuma tiefo aso nti se enya ka tumie na ma nipa mi se no wuo na omuko dance wo no ma na omunya obi e ma ni yi omu no ene ofa ta wu no edubai ni aba also mu da isuru mu chena deba ni opimi ya na gate ni bie ya onye ofriton so anu hono ma amanfo mu fra fu mu ba ehu na omu roshe ni de ko ate baba ya resa nso omu de enu a omu gate ni katu ma obi ana ndie ena omu ko babi omu ko to so na emu do iye pa mi ni aba ami jawo mu akọ na no pawie no eho te sei mi ni aba anopa wie yi Chinese fo a company no eye omu de ando omu ka akwanya saa nkoisia no anopa omu de omani ekire mo mpanyifo fi nkran ba omu de omani ekire mo ho no ma omu ene de abone adikufu no kodidi nkoma se amamre be se omu ye bia no omu betumi aye ewo nsu mu ho yo era se zig wadaro me be saba won cha numra wate na ene wodi yo abusuama ne boni zig bi ne yete ne nkana we wosamu a asie ewa tebubudua bone no ewo bono east mantamu ane etiye ye gina weso ye ton cartel ye be saba Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so the mouth say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo demo ani speed ne die esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support the mount ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hoda dada or how bia sane atie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202-699-110 ana 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi kon wunyanka ene ewisia mob enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598
559802 meeting mu biem 0598559802 edin was yetara 1 media na November bosome no ni de di kan na ye chro ekrafo ni din enti sa won kransa na ye krani a kotro udin e was Sompa enkransa GCB edan ni mu ho a o sunyane so a kotro udin e was Sompa sunyane night market ho a na Kumasi de ekrafo nyina ba be chro won mu din e was so am ye ni Nrom hotel de anu hye e ye busumi du ba kono ni de di kan na dwumade anu ankasa de bronya bosome ni de to so aduonu ba ko ni beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi why you bibi wo 1 million what about akoko na de abomo no so eni anwa ne sadi si no so nyame nhira mo pa why ade pa na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwa so a ye beji mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyankane so wo mu bedidi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu di bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert Yaba Sompa 90.7 adisi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo mu nti Sompa 90.7 ya hyehyɛ dwumadi a yato ne din sɛ ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besi nkonya na topics bia akwan no nti nyi wahyew a yaji nwachinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni sɛ aware dodoɔ esubo ensanom awsesie ani bebrea ekeka ho sajimedie ubetie bi wo Sompa sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkransa 90.7 ani Sompa TV kwesiada bia enwumre no so kopema enwumre no nkron kwesiada bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofmami premeni yeni abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen migidie ne sen ye nyina yegidie baako for a South Summa Bio eba Sompa 93.1 FM so Sompa 98.9 FM Usunyai Sompa 90.7 FM won Kransa and a Sompa television so we we are prem to break us here but for yento so ye mo kobuno mantem no ne nua ba ekwenya kwa bro no makwa kodin komo yentete ne se about e wo bro mantem no mo esu enkoda na bie suku abia na omo se suku aja books ya enkoda etutoto my first copy book ni ade kan book one nke bi ato ne be 5 Ghana no be bia se so ma pagya ne bone de akwa kogina no enya asem keto abatan a e wosunyaye ne mpotamu wodomo esu me enko na ye ne enua yenua ba kwanya konkodi nkomo akwa temenka ewe ye mo aha somna eto asomayen medase Libya boga oba bulu mantem ahenkro sunyane a hawo ba ko a ahyase ene se aba kan a wo ma ekostis ahodo no na wo ma to nsade afre fumbaka fem se yenka bi fama wo mo hawo ni nyina ne se Before edu ayewura mu ne da na ekoso me ensa no na emnantie ne yemaba wanketo a wo mo school ahodo no mu bi school na aba ne se wo mo kɔ animu nti no ye wo P1 na ekɔ P2 ye wo P2 kɔ P3 enu nti ezese awofo no eto books for kran na no na awofo no tese abrabo mo ayedin atetere mo ayedin o se entai na nka se mofra no die school a
bosome bɛsɛ miɛnsa bosome bɛsɛ ɛnan ansa na wɔn abɛfie n'edie wɔn tena sukuu mu bosome ne na wɔtwe mu na wɔn ama kwan abie sukuu nti ama ahokyerɛ ne hia no abɛdɔɔso na wɔn kyerɛ sɛ books boɔ sɛdeɛ esi akɔtɔ no exercise book a yɛsesa line wɔ mu kɛkɛ yɛ a wɔn mma ɛtwerɛ wɔ mu no ntakane no na exercise book ɛyɛ 2 cedis 1 cedi 50%. And then you must preoccupy exercise book for you 5 Ghana cedis. What was it? Textbooks are more financial working kind of near masses. So, a one up a gap for Swag Drew 25 cedis, a B 50 cedis, a big crap for 100 Ghana cedis. No, I will funny say, woman, one more at tongue, books eating common test, and near my dinner, 12 do a dog with my sunti. One more chair on my penny, another down for a good say. Obetumi aye bibi di afa eto ne ho na ma books to bo mo aba fom awo fo ne kasa sei books ne bo aye den first ne ye ton 3 cedis 2 cedis say ne nam 5 cedis 6 cedis say ama awo fo ne ye bre nti ye sra aban se on te so maye se ne ma na bo aye den books bo aye den awo fo intimento nti ye sra aban se onye bibi fa ho maye on te ne ma hye maye na ote ne ma so ma omo ton no so aye den ate so na fe ayemre ama awo fo so ye gita nkola mienu miensan de school fees a wontimi ntua wontimi ntua atade tituru nkoi kura bi school and let textbook ba ko pe wo koto ye 100 cedis na obeto textbook mako 9 abeto exercise book ato bi akola ne bedi ato fees obetua ato ne mo bedi ofie ne mo ana no bi na nko ye to no 5 cedis no kwa 20 cedis Abusua nti weye aya abatan ye wo sunyaye na yete wo mo enka no nyina eye nkoda ye bie school a akwada wo class 1 say wo konanim ne ono no wo class 2 e konanim ne wo class 3 e konanim ye koto books foforo say ye books no ene de ye nto abusua for Sadama Sompa sika promotion Bostar 256 no Bostar biem no 3 no bo ha shaka ho star 256 star 3 no aboha shaka ho ha na ababeda so no abusua wo ba obo se sompa sunya ne beba sompa kumase na sompa nkranza entine me yansa no de wutie pa no no select afa de besa ba biamu no na watwa eyesikakuma bi obetimi de 2000 enka ne sika 20 million obetimi de 13 million chese 50 million nyina betimi di ompa na apade ye pese obronya no eyede Fera homa ya na se pochane se we no National Lottery Authority one magia tum se eje 21st clinic ni won ye kwa akwaje ya yaresa sciatica ya de nyina ye de ko wate laboratory ni scan ni nyina massage ne wo massage o kama ma ho to wo mo machines akese pa ye di se adwumai kuma se wo hwa overseas junction one mo oben Alpha Radio oboasen so cancel quarters and Crandomi Market sunyan and Kranzata Chiman 0540 311 311 0540 311 311 3 equal capsules or the 3 herbal santamum and the 3 equal capsules abba e koko masete dro ukoko ne bekọ obetimi aye adwuma ta muni nyina ma ho atọ wosisi no emu aye mremremre na koko no ne nyina ba be firi ho wate e busuan kokọ na ke ba dan herbal mistie ba epidank yam 0546 107 107 0546 107 107 Tabita Clinic ni wasi ade na wukojo to fabra nyame yadom sunti besa sore so full alignment on mo ano Tabita say cancer say prostate ade diabetes liver na kidney issue na ha wo ana sempo akwakonya infection B wo pa wo wonya bi Tabita Clinic wate so full alignment on mo atakwa na takra de sunyane enkran so medina Firestone Footbridge obehuyen 0260 196219 and 0202 347647 Mizo and a 5G drink ye can for the amount baby beer drama so ye to be na wie konekoto bi fa man asesa ekwa kama ya homa ni open do mo to 0246 270221 0246 270221 say akwantu sam nko adia fakodan express group
ya do be ko o pevesa na ana woni pa bi na wo na apeso akosra no eye express group wate ye bo moto kwan no simple kura wa bra o sika enkwa kemu kuma se wa so flip around about enkran so kanashi first light one mo atema eni slegon ni nyina ye wo 0249 000448 0249000448 Dr. Bennie Tano so patapa new site on mo ano wo be patapa junction no wo se yade be sickle so yade wo yenkyira no wayerem na maami ya sickle so yade wo sade yade be no wontimi nsa fa koda no wate wo be hwe ne kama de ama 0243 345 392 0243 345 Alpha Cloud Internet near the fastest internet in the world no Wi-Fi CCTV camera installation digital security locks in their kaka top high yana love FM din hwani mu 0242 699 110 0242 699 110 so what's the back clinic in su ese kan cho say a stroke ya de fibroid liver na wo power ana sempo be ma wade no ntimi nsore hepatitis typhoid in the kaka ho so what's the back clinic or Shrim School Junction and a Barakesi 0243 282 629 0243 282 629 Abazafo yenyina we so na wie yemfa kase ne nsi so mpanko moto aso medende yabo amalibia boga ewie mene akosua eje wakwade boatin